Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Intay basa ti Proverbio 15, versikulo 21. Naragsak dagiti nangnang, iti minamaag nga aramid da. Ngam ti masirib, nalintag ti dalan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, talaga ka sa pulak ti kwarta, Lorna. Iso apa utangan nakpailaang tabayada ka dagos, no adan kwartami kanila kay ko. Tinasayaat, agsubli ka inton malam, ta dumawatakin nila kay ko iti kwarta nga ipautang ko ken ka. Ay na, itapay laang, agyaman akon kan ka, Lorna. Talaga anasingpot ka akaaruba. Asino nga'y agtitinulong no saan ada tayo nga agkakaaruba? Talaga mo't. Manakimisa kayo ngamin. Iso anadalos ti panagpuspuso yo. Unkayam, laring. Saan kayo matan ang makitkita ang mapan makimismisa? Kwa? Ado ngamin ti araramidak iti balay, Lorna. Iso adyak pa yan masango ti mapan makimisa. Pangaramata mi ti kwarta, Lorna. Ipautang ko kin nila ring. Anya? Ang day talang tinatda kwartata, bakit? Kasapulan na unay ti kwarta lakay. Iso nga ipautang ko pa'y takaasimat. Manangaasi ka launay, bakit? Imbis nga igatang ta ko maitikanan ta. Ngam itulong mo pa lang iti karubang agkasapulan. Rumbang laang at tumulong ta, Berto. Kasta ti kayat ti apo na marsuan. Ti tumulong iti pada a tao. Nangalaam man ng tinggatang mo iti pagpapintas ba o lareng? Di ka nagdamag, tinapatag, at pagpapintas ko. Day talatan ti ammom nga ramidan. Imbis ko maadag iti kasapulan diti balay ting kagatagan. Ngam day tamat Di ka nagsaupay lito. Di mo tubngaran ti kayat ko, tadakas ka kanya. Ay, gayam. Nasabat ko itay ni Nana Ustang. Damdamagan na no kaano abayadam dyan na utang mo kinkwana. Di mo latak ko man kinasarsarita day jay abakat. Ha? Apay kumadyak ka sarita, kat damdamagan na ka. Imbagam ko mga awanak, tada na panak. Haday taka manan ako naklaring. Ilang mga manan dagiti utang mo. Agtetext pa'y kano ni Nana Ustang, ngam di mo replyan. Day jay matabakat. Kasla jak bayadan tinautang ko kinkwana. Day tati madiken ka, bakit? No si katag kasapulan. Text ka at text iti tao akayat mo nga utangan. Ngam no si kanti singirin da, pulos adi kag padlaw. Talaga ang nagmadi ti ugali day jay alaring. Idi agkasapulan iti kwarta, nagado akari na kanyak. Apay ngamin, Nana Ustang. Adon adaras nga in-text ko, tasing-singirak. Ngam pulos asaan nga ag-reply. Kasta ka di. Awanan, nalipatan ng samat kan ti utang na kanyak. Ingkay singirin ije balay daan, Nana. Gap-gapok nga rud ijay, ngam awan mo ti tao nga agsungbat. Anya? Nasabat ko idinaminsan nga aldaw ni Lito nga asawa na. Kat imbilin ko, abayadan na nila rin ti utang na. Kinapudno na, Nana. Adamot utang kanyak nila ring. Ngam saan ko pa'y asiningir. Anya? Apay nagpautang ka kinkwana. Kat no nagdiwod day jay. Nana. Siguro, nagadutiin ka rin na ka. Akas laison ti kasingpotan a tao dito'y lubong nga agsasao. Taad dati kasapulan na. Ingka rin na abayadan na adagos ti utang na no addan kwartana, Nana. Kunakon kat, Lorna. Kastamot laang ti imbagbaga na kadagiti tattao ang nakautangan na. Manaw ti utangan, lareng. Oray limagasot laang, tatagani. Kano abayadam? Inton umay alawas. Di kay madanagan, ta sana ka natiwod. Talaga nga'y malatiw ka pa yan dito'y kabangibang a barangay. Tapno lang makautang ka. Amuyo nga min, tata. Awan tinasayaan akaarubak. Anya? Apaya kasta tinay ibagam. Ay,
Nagdadakas dagiti kaarubat, tadidak pa'y mapautangan. Aniya. Agasapulan aklaw na yan. Ngam talaga nga awan ti agpautang. Ay, maditikas ta karuba. Imbis ko mga agtitinulong kayo, tagkakaruba kayo. Iso nga ron nga imalati wakon diti kabangibang a barangay. Tamo ka na sayaat kayo ditoy. Wala mabit lang nga rod, ang mga laak iti pangikabilak iti kwarta. Mayadam to adagos inton adda kwarta maon. Nakadanon pa'y gayam dito yung lugar yun nilaring akaruba mi, tatagani. Wen, Bertaw. Madimot ngamin ti trato yu kun ko ana. Ah, anya ti kahit yung asawan, tata? Di yu kano amo ti makikaruba. Anya? Umut-utang kano kada kayo akaaruba na. Gampulos ka na asaan nyo ang mapautangan. Kat kasapulan na lao na yan ti kwarta. Kastagayam timbagbagana kada kayo. Wen, ado dagitim bagbaga na maipanggap kada kayo akaaruba na. Apay ngay akas tamot tan tiimbagbagan nila ring iji kabangibang a barangay. Padaksen na tayo mutin akalugaran na. Datayo pa yun ti dagas, kat pinautangan pa'y nilaring. Un nga rod, imbes ko mga igatang ta itikanin ta di impautang ko. Ngamgapo ta maasyanakan ko na, iso nga inted ko. Ay, nagalasan. Padpadaksen na tayo akalugaran na. Agdinamag pa yun ije kabangibang a barangay, anagalas kano ti ugali tayo. Bidot day ta nga inaramid nila ring. Kinapudno na, nautangan na amin ng dagiti kaaruba. Ita, isupay ti adaganas na nga agchismis. Awan mo ti parikot na kadagiti ka aruba na ah. Iso ti ayan ti parikot, tasan nga agbaybayad iti utang na. Tinasaya at lakay. Singirekon, sakbay amalipatan na di utang na kanya. Si kamot Lorna, kaslojak mabayadan yung utang ko kan ka. Kasapula kun ti kwarta, laring. Iso apang nga asim tagbayad kan. Awan pa'y ganas ti kastoy. Ha? Ni, apay ngay nga ibagam ti kasta. Kasanong katsan nyo nga mo ti makikaruba? Singir kayo singir, di kayo makaururay. Basta agbayad kan iti utang mo, laring. Kasapulak at talagan ti kwarta. Ide sika ti agkasapulan. Naglaing ka nga agtext. Sika pa yun ti umay ije balay ko. Itataka sa pulak matan ti kwarta. Di ka matan agparparang. Anya sana kang agparparang kat adakla tamo diti lugar tayo. Di kan agrason pa'y laring. Bayada mon di utang mo kanya tapno awanan ti ado ariri. Awan pa'y ti pagbayad ko nanaustang. Anya. Nabayagan day ta nga utang mo kanyak. Nagado akarim, idi umut-utang ka. Itataag singirak, nagrigat ka singiran. Di kay ka di madanagan, tabayadak ti utang ko kada kayo. Kinapudno na, siyak ti mababain itar aramidin ta asawak, pare Berto. Anya nga min ti pangararamatan ni bakit mo iti kwartang utangan na aya. Igat-gatang na nga rod iti cosmetics sa pagpapintas na. Anya? Kababain man niya ibaga, ngam naisem nga gatang kadagiti pagpapintas. Nga oray no saanan niya agsida iti naimas, basta da paggatang na iti cosmetics. Lito. Tunggal adda masabat ko ang nakautangan na, kat siyak ti pagdamagan da, no sa dino tayan ti asawak, tasingiran da ka no. Ay, Pare Berto, talaga mababain ako. Oh, kita man no maibagay kanyak ti impakat ko iti rupak a make-up. Lito, kasasarita ka. Apay adi nagsungbatan. Naragsak ka kaday, nga oray saan mo pa'y anabayadan dagiti utang mo? Apay nga min apagparikutam dagita, kat siyak matagbayad. Adun tagsingsingir, ngam di mo ida ikaskasaw. Ay, sumardeng ka man, Lito. Saan mo apagparikutan dayta, ta saan asika tinakautang? Mabalin ka di asardeng nga mo ti umutang, tawan tinamnamay ka pagbayad mo. Anya? Isardeng mo daytan, kat agbayad kan kadagiti nakautangam. Lorna, mapan ka kadimanin makimisan?
Wan, laring. Lorna, pasensya ka na, tani. Awan pala ti pagbayad ko kan ka. Laring. Sana balita na singpet ka, kan man nakimisa ka. Maawatam ti kas kanyak nga awanan. Ala, basta agbayad ka no addan ton kwartam. Bayad mo ka din, di kwartang intad ko kin kay di kalman. Wan, nagbayad akon ka ni Lorna. Nasayaat nga rod no kasta. Siyak ti mababain ka dagiti nagado nga utang mo. Kat cosmetics laeng tigat gatangab. Saan asinsinan dagiti gatgatangag a pagpapintas lito? Nginginaang dagi jay. Laring. Oray no adak lang diti parparaangan. Naskan anapintas saklat ta. Anya, Ha, diyak kaya ti agbalin alos siyang. Abay, kaya't mo nga rod apangit ti asawam. nay, si kamot ti masabat ko dito paraangan, Lorna. Wan lito, agawid akon. Nagapuak iji simbaan, tanapanak nang itugkal iti kandila. Oh, kasta ka din. Kumusta ngay nila ring? Adangatan pagbayad na iti utang na kanya? Ha? Utang na kin ka kunam, Lorna. Wan, saan pa'y ngamin ang nagbayad kanya? Kaya't mo asawan, awan pa'y tinyawat na pagbayad na kin ka? Awan mat, lito. Ay, naglukon tayo dyan, babae. Inikak iti magbayad na. Ngam, saan nagayam nga nyawat kin ka? Anya? Ay, inulbudan nakmaninda dyan, alareng. Imbaga na nga inyawat nan kin ka ti bayad ti utang na. Uray gayam siya kat ulbudan pa yan, lareng. Anya man hindi tangay bagbagam lito? Nasabat ko itay ni Lorna. Kat imbaga na kanya kasaan ka pa yan nagbayad. Ha? Ayan jay kwartang inted ko pagbayad mo. Kwa? Ayan jay kwartang inted ko pagbayad mo kunak. Adapay la kanyak. Anya? Ada nga mi nakita ka sandala na pintas, kadgatangag to. Ay na, di mo asutan ti pungtot ko lareng. Ang mga nodyak makapagtagpal kit makabil ka. Anya? Nalabas kan. Talaga nga awan ti panagbali mo. Dahil talatan aggat-gatang iti pagpapintas mo tar aramidam. Dahil tati di mo aramiden, parilito. Di mo dangran ti asawam. Dandanin pare Berto. Basit laengan kat makabil kong ti asawak. Kurang lang iti pamagbaga ti asawam. Tinasayat kit di. Alukuyam amapan makimisa. Pare Berto. Panagkunak kat nakulaapan lang ti panunot na. Tawan nga rod ti mangbagbaga ken kuana. Nalipatan nan ti agdayaw ken Apo Dios. Anya ti kayat mo asawan, laring. Awan pagbayad mo iti utang mo kat kasapula kaon. Ay, awan pa'y tatagani. Ay, di nakpagulbudan, laring. Diyak kayat ti kasta nga ugalay. Nung nagkari ka bayadam. Talagang awan pa'y ti pagbayad ko, tata. Ay, agasam day nga ugalay. Pinadakes mo pa'y dagiti kalugaram. Ha? Awan mat gayam kinapod no dagiti imbagbagam kanyak iti kalabas. Tapno lang makautang ka kanyak. Anya ti kahit maasawan, tata? Adu gayam man tinakautangam makarubam. Inutangam gayam amin ida. Ha? Namwak day ta iti mapagtalkan at taaw. Nga adu gayam man tinakautangam asaan kami ngarod nagbaybayan. Ay, kwa? Ay no di mo mabayad ang ti utang mo kanyak nga uray 5 gasot laang. Ha, ipabarangay ka. Anya? Sana ka mangrabrabak lareng. Ipabarangay ka. Lito, anya ti aramidag. Adon tinagdarom, gaputa saan ko anabayadan dagiti utang ko. Diyak amo laring. Mabutengak nga mga numay baludag. Laring. Diyos ko! Anya nga tati rumbang nga aramidag, Diyos ko! Amo mat gayam nga awagan ni Apo Diyos. Nagparikot kan. Diyos ko! Sapay lang ko mga ruta isuro na kiti rumbang nga aramidag. Bakit? Saan ka kumangagpatingkalaeng iti sao? Lito,
No apay nga italaeng amalagip mo tagkid daw. No nakaron ti parikot mo. Baliwam ti ugalim. Tapno mapunas ti pakasarsaritaam. Wan lito, ikarik, ang balbaliwakon. Saan ko maaagastusan ti kwarta, iti awan kaas-askan na abanag. Kati utang, rumbang laang mat abayadan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Bulisera. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na imbag nga oras kada kayo am.